Ho nahu haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami senaing maau jono bila bumi ho nahu haholongi toho maho boruni rajai sirep ni rohami songon dainami ikoko nama alam saut dia marjanjia duko sahadia asona gopuho saleleng mangolua holan tuha basah topui hol solas niroha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki haholong aku toho maho boruni rajai sirep ni rohami songon dainami ikoko nama alam saut dia marjanjia duko sahadia asona gopuho saleleng mangolua holan tuha basah topui hol solas niroha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki gabe parsoduki gabe parsoduki sadarion hitana dua majalo tada ni holongi rap mangudukan hatatan tung sosiran hitana dua
saleleng ni leleng na rade doa mangihut toko haholongan manang na tu dia peholang poan Masu parboga sotai tiap maju cita siang gomos mabani rohami Nama kita dua gereja perjulah kita meratangin maita. Mau lihat udah kok kami akan Tuhan apa itu Tuhan. Siasi dorong Tuhan gue marah kita sendiri Tuhan. Iman di bebasnya guru nama Tuhan. Iman nama siapa? Nah mengalap guru iman biarin aja Tuhan. Tuhan ada sabar pengurungan nabi so iman nama hulu guru. Antara suhu parang aku perguru sosok namin ang puluhan Tuhan. Ima Tuhan nama buwan biarin namin doon namin ito kami bagas ni magjalo po perbugas sa pabas kumasuwa sa ito kami bagas ni Tuhan. Tuhan iboto Tuhan padawag ka na humurang padawag kasikal at kung nandito kay Tuhan ang Tuhan ang bulak kami sa ito kami bagas ni Tuhan itong lupe parang ako perguru ima napasahatong ulos ima antara perguru do parang asalungan ni Tuhan asa pada kasikal pada kana bulan Tuhan upasartain matuho ulah-ulah Tuhan asa dongani amin jalo matang nami om mariti anak Kristus Tuhan nami amin. Sari
Senanjono tulang bumi bawa sampai kau pasat horong na di rohaki dahasian Jangan dong nasongoko nasatotong pasorangan dunia hatu sidoa dan boidao siako ramahitang nadua ramahita salelenai Duku tada hasiaku di rohaki senanjono tulang bumi bawa sama ikon tuho pasahat horong na di rohaki dahasian Jangan dong nasongoko nasatotong pasorangan dunia hatu sidoa dan boidao siako Acara ibadah kama suma-suma ni anak doa boru ni huriata di bagasan partikianon tabuji batu hatta barhiti bukwede nomor 700 onok budul ayat 1 dan ayat 2 di ayat 2 no berimbang kita coba Guarito di Parbadia. Amen. Martaniang mahita. Ali Tuhan di batang aman nami na di benua kijang. Korna mga turhon pardongan sa dipioni.
Di daholo dengan namion na marsakap na marbagas, dan narolo na sida mangido paso-pasong. Atong say tatakba na sida di bagasan asiroham, paso-paso jaramoti manasida, marhite-hite pakaholongim. Rajai manasida marhite-hite to di parbadia, asa mamuka jalan marujung di bagasan dame, pardongan saripeon na sida. Tangihom matangi yang namion, alani asi dohot olong ni roham. Amen. Nagabe sihan mununonta, Boima tu hamona na dua, si Promo, si Mamora, dohot si Ameska, guru sinaga. Imana tersurat di pesanmen saral sudah itu ayat sadaa, sonoma di do isi. Mono so Jahoba, paulihon bagas, doja sabindo angka nama mati. Mono so Jahoba, paulihon bagas, doja sabindo angka nama mati. Amar pumuai kita di bagas seperti kianon, Manguturut anak dohot bolu di huriata lahu macalo pasu-pasu pardonga sarepion sia tuhata barhitina kosona. Pauliho bagas na pinauhi di tanah. Bagas parodingodingan sio sia las nyari ngari nyari rod ari rodo ari uda ai peluang bagas tentu ada umat asurangan bagas pengalaman pasu-pasu bagas nas neroha haudio Indonesia bagas itu tabotan aka pasu-pasu ono be takanomohon asihoy bagas nasiap ben bagas namar marmer bagas akanawi tutu adopa aka namalo pabibuka lahu mangati bagas ale bagas namburi na indok na ditutbukon Iba bagas parsalipeo. Bagas parsalipeo. Ada suara bisik. Armarmer barmewa. Hoti hachikacinga hoti batuna toh pinana tuhuru. Ujima dengan basai Tuhan debata si parolongi nataruliho di pasu-pasuna najinalomi di ngolumi Pasu-pasu maho, pasu-pasu parsari peonmu. Pasu-pasu maho, mari tena posoni Tuhan. Ingat ma pada niundumi dia dovani hurianai tarungomima dijoloni Tuhan saja maho menjagai Terpasu
Jadi topa di batang macam main tumi rupana dibuat tu di batang lahu manok paibana bawa tot berburu na sida di topa. Di topa di batang macam main tu ibana dan dengan sasada bawa ujung. Ubai majibana sada buru-buru kang rupi di bana bain akupna. Anani isya mulai naik kope di hato topa na ini bawa tot buru-buru nisida di bahin. Anani ini dari ekonomi bawa do amanah tot ina patok pot diri tu nyodina. Nah dari sada dari donasinya na dua asa dari dua binasya tu sada dari.
Aku ni dok Tuhan Yesus. Kanuk na paulakon na niolina. Ia so anay na marumainan na tangan posa. Panganak do nang namabuat na sirami. Atong na pinanggum di bata dan jadi sirami di coba. Sonon didok di bata tubaw. Hamu apa bawa. Haholongi hamu mampat ibutan nabi. So Kristus nama kaholongi iyai. Jangan mengalihot dirina umupoksa. Ngunang guru kamu dapat nasihat. Ikon marroha kamu madungan nasihat. Sangat baik kamu nasihat. Semua doa panian dia meduan la suka-suka. Dungi sonon dok di hatan ibata waka buruk. Diolu yaka buruk mabawa nabi so pangului na diruhani. Ai bawai lo ulu nipat di tanah so Kristus ulu di huriai. Iko kotor, porman, toman, mardoa kalabohon, dohot hadi mahon itu di parangi di buru-buru. Iman harga di jol di bata, dohot di jolo di jol. Atong semunakan marah parangi kata di bata mahamu. Sumuruk ko para siroham, dohot kada saron, dohot hasilai pun roha mahamu. Masih pauniunian mahamu. Dohot masih asia-asia selebut riting roha mur rimas padang kahiyon dohot pangin cahyoni do masyakan kadi ijan misalubut nai masih hawalongan mahamu ay indo rahot inasundingan dungi damai nasihat di bata memangrajai di gagasan rohamuna terselebut na binahimuna markite-hite hara manang papahinan totong mai markite-hite kuari Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulang-ulang atong nung nga diberi hamuhatan ni bata turu ni pardoas sa regioni namanuk kumaang ng jumuli ho alik panguli si promo si mamora Olodoho makadongjok po di joni bata ng boto sa luho. Do di joni akadongan na punison. Nari pangirokamdo si Ameska boru sinaga na inkon gabidongamu sa ribe. Olodoho makaholong iba na siya nasa roham. Do mangdaw siya nasa lugum. Huhut maraparanyaw parang naradia rato ibana. Na olodoho mga juaju. Dot hagayuna tungsura humurang parangina jana sotupa paulakomu manang tadi konomu ibana bai marisiran hamadian kamu sobot modo na sadar kamu mamului sabut nai dokma anismu namanukku mado diho alainang si Ameska Bursinada niririt ni si Promo si Mamuraon bahit dumanda sari na uloho makajongjoko di jone batano boto sarut doho di jone kadongan na bumudison nadi pangirohamdo si Promo si Mamuraon gawe sinoduku uloho makahulong ibanasyan nasa roham doho marpanamahon nature marukun ibana dohot mar paraniho parani neragia babuhala kuseko jana sotupa mahloroko manang tadi konomu ibana pai malisiran hamadian kamu surut muru dalam saudara kamu manglu sabut nai dokma anusu Naposo di batado burhata na Tuhan. Marhite-hite kuar di batakama. Anak dohot di pargadia do batok. Nabi dadum di bata.
dan jadi sirangan corma. Amin. Di pasu-pasu jalan-jalan di Tuhan di Batama. Diserta ke Tuhan di Batama bohina Tuhan jalan asih marohana bidan. Hidup aku Tuhan di Batama bohina Tuhan jadi para sor komadamena tutor di murani. Amin. Sangapon madi Tuhan si parholong rohai ala asini rohana manotongi baluahon hitasian haholomoni karuri pasu-pasu sondang hati uroni tumasayuli do barsaoran niloriai gage sitiruon hakabamay nanai sana siulu pandisude ulaoni suman Tuhan ngaden kanaramos parkueni yatung adong si luluan say dapot namai manang adong si jalahan say jupang namai atong tau lama akan aden gani atong tau lama sadani rohai asa tuntar barita sakrodi bariba rohat kagabesona luhut na do
bahasa namulutus. Upasatay masiyan na nilikombitu kami, pilihan namin ito. Sa isya na may gabi kuwap na utus di jelum. Pasu-pasu may ramoti, asa kuparasya kami pilihanon. Patipulkon haracom, di tonga-tonga ni Kuriam dohot di Portillo. Buhay maruhan namin marhiti-hiti todim, asalam butad dahami gudang isile oleh kami itu kami. Asalam gir-gir kami madok mulia itu ko. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan namin. Amin rahmat kita magidohon di taniang aliyaman namin. Asni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong rohani de bata ama. Doho parsawan itu di parabadia ma. Madungani kamu saluhna. Amin. Tanah bang. Nihuria, YTB, Pangaseno, Mola terima dia Muhammad atas pelaksanaan nih Pangaseno Masyur.
Hasurungan roh aku tunasonan pikiranku lungasau sekatai lungasau tugasai saudomoha media
tahun madua. Morotumpe hani manotor dia pada tijon dengan nanya matanya untuk tua mata di bata anjir di pasu-pasu di bata pardo masa ni anak dohok parmen nami di pada tijon anjir kalor kenahok mulai sadarion satu nasar madua ima jol pangiduan doa nami tua muna salhuna nahu pasang abi-abi sa isina. Alul hodang matu sahalanya mataraja nasoni inata soribana. Lunga di lokoya nang mataraja do sahalanya inata soribana. Alul hodang ma tusi tu natorok nahumaliang nahumahalo. Manihamu nang pandena minum dari kau ya bang. Asa sanjur mula-mula sanjur mula tepat mula di huta mula ita jolma. Badama magodang mula-mula. Yo puta si jolo tubuh. Hagabeun mula ni hamoraun. Badama magodang mula-mula. Sahala ni abat taraja do inata soribara nalia nalulu ope mampandi namelo padang ma godang sobai orang kena pandi nami Ida berputar si jauh tubuh, ulido rotor kita tukun marian dia. Ulido nama doktor molehut mengadiat. Asa tung lihat penggabian parwarasani di hami bonan sultan. Pada mama godang liadi.